Ćao ljudi, dobrodošli u Serbian Games. Danas ću vam predstaviti Sikijev svijet u Minecraftu. Znači, Siki je moj dobar drug. Ja sam voljan da predstavim njegov svijet na mom kanalu. Da vidimo kako to izgleda. Evo, krenut ćemo od ovih kamiona ovdje. Registracija obavezna. Idemo dalje. Znači je ogroman, kao što vidite. Ima jedno 5 puta veće od mene. Retrovizori normalno. Ne možemo da uđemo, ali možemo vidjeti kako to izgleda. Evo, nije ništa posebno, ali dobro. Ovo je prikolica, naravno. Šta je ovo? Po neki bager, valjda. Ne znam nije šta. Valjda. I u njega ne možemo da uđemo, ali vidi se da nema ništa iznutra. Idemo dalje. Ovo je kao neka dizalica, verovatno. Ne verovatno, nego jeste dizalica. Neka velika dizalica. Tu da vidimo kako ona izgleda iznutra. Idemo dalje. Ubrzat ćemo malo ovo. Evo kako ona izgleda iznutra. Naravno, neko je pokvario. Eto, tako onda izgleda iznutra, nije nešto pretjerano, ovdje nema, Siki je zaboravio da popuni, ali dobro. Nećemo mu zameriti, idemo dalje. Da vidimo šta još ima na ovoj mapi. Evo, krenut ćemo odavde. Naravno, idemo putem do nekle. Da vidimo ovo je kao neki kamion. Evo kako izgleda napred. Ne znam šta mu je ovo. Stvarno mi nije jasno. Da li to hauba ili pokušaj neki, ne znam stvarno. Evo kako izgleda iznutra. Kao što vidite, ništa posebno. Idemo dalje. Ovo je neki još veći kamion. Registracija obavezna čim ide putem. Znači policija ima svuda. Unutra. Ovo kao otvara ovo. Meni nije jasno šta je ovo. Čemu ovo služi, ali dobro. Idemo dalje. Evo vidite kako to izgleda iz visine. Čim mi sad nešto piše na njemu. Da, piše Jakobs. Jakobs kafe. Šta je ovo? Ovo je kao neka kam kućica. Eto kako izgleda. Inače, uglavnom su svi isti iznutra. A ovo bi trebao da bude neki hotel, recepcija, evo tu bi trebao da bude. Ulazimo unutra. Kao neki kompjuter, verovatno. Ne znam. Ćenifa, ili ti WC. Evo kako to izgleda. Ovo je za puštanje vode, verovatno. Nije. Ovdje nema vode, a dobro. Siki, ide ti je vode. A dobro. Idemo gore. Gore su sobe. Evo kako izgledaju. Sudopera, verovatno. Stolovi. Soba sa plazma televizorom. I naravno WC. I idemo dalje. Ima nekoliko spratova, da ima šta ovdje ima, sve potpuno isto ko na prošlom spratu, samo što je ubačena muzička kutija, ima 2 stola i 2 kreveta. Ali ono najvažnije, nema WC-a, ljudi moji, ovo je strašno. Zaboravio je da stavi WC, strašno. Idemo dalje. Šta je ovo? Nema potrebe da gledam, sve potpuno isto na prošlom spratu. Da. Televizora nema, a nema ni WC-a. Strašno je. Idemo na ovaj zadnji sprat. Šta ovdje ima? Opet sve potpuno isto ko na prošlom spratu. Čini mi se da su stakla malo različita, ali nema veze. I jednosobna soba bez
plazma televizora. Izgleda da samo ovi na prvom spratu mogu da kenjaju, a ovi ostali ne znam šta rade. Da, šta je ovo? To će ga Bog znati. Idemo dalje. Aha, odavde. Ćemo vidjeti šta je ovo. Da, ovo je biblioteka, kao što vidite. Stolovi, knjige. Ništa posebno, liči na svaku običnu biblioteku. Ali je zgrada jako lepo urađena. Evo kako izgleda iz visine. Idemo dalje. Sad ću vidjeti šta je ovo, ni ja ne znam, stvarno neki redovi klupa, nešto, vjerojatno je ovo neka bina, ovo je neko pozorište, dom neki, stvarno ne znam šta je ovo. Nije loše urađeno, ali nemam neku viziju ovoga. Dobro, idemo dalje. Znači, evo kako ova zgrada izgleda iz visine. Kao neka obična kuća. Ništa pretjerano posebno. Ali sad idemo na nešto što je stvarno posebno. A to je ova kula. Koja je jako lepo urađena. Evo vidite kako izgleda. Evo kako izgleda iz visine. Ima kao neku antenu, to jest ne. Kao oni tornjevi što imaju antenu koje svijetle. Jako je lepo urađena. To je Siki stvarno dobro uradio. Drveni mostić. Ulazimo unutra. Idemo liftom do gore. Tako. Znači evo kako to izgleda sine. Kako izgleda cijel grad. Tako. Sad se vraćamo dole. Malo drugačije nego što smo došli. Evo tu smo. Šta ovo imamo pozadnji? Da, to je kao neka kuća. Ja mislim da se zaboravio nešto pokažem. Iz ovog reda, evo. To je ova kuća. Ovde. Ja ne znam čemu ona služi, sad ćemo vidjeti. Šta bi ovo trebalo da bude uopšte? Aha. Ovo je kao neki restoran. Sam malo šišmiševa, ali dobro. Da, ovo je vjerojatno kao neka kuhinja ili tako nešto. Torani. Evo kako to izgleda. Zaboravio kocku da popuni, ali dobro. Idemo dalje. Inače ona ovako izgleda iz visine. E sad šta je ovo, to ni ja nisam uspio provjerim. Ja mislim da je ovo neko veliko skladište, ne znam, automobila, ovo su formule kao što vidite. Formule. Ovo ne znam čemu služi, valjda je neki koliko znam, ovo je GPRS sistem sigurno, zadnje generacije. Šalim se, ovo bi trebalo da bude kao volan, ali uopšte ne liči na to. Da vidimo, ovdje imamo i neke kombije, šta je ovo? Da, ništa pretjerano posebno. Vizualno iz daljine izgledaju lijepo, ali kada se uđe unutra, prosti su ko pas. Kocka nepopunjena, sram ti je bilo, idemo dalje. Aha. Mada iza ove zgrade, on je vjerojatno zaboravio da napravi vrata. Ili neki prolaz, nalazi se ova staza. Vjerojatno to neka trkačka staza, kao što vidite, kao neke reklame pored. Evo kako to izgleda. U redu. Sad idemo na ovo ovde.
naravno put vodi do svega toga. Ovo je kao neki kombi, opet GPRS sistem, neki pokušaj volana, otkud znam. Ovo je dobro uređeno, ovo je stvarno dobro. Šta je ovo, nema ništa, dobro. Idemo dalje. Aha, ovo je kao neki parking koji se plaća, verovatno. Evo ovdje ljudi plaćaju. Šta ima ovdje? Ovo ću da izbacimo na željeza. Da, ovo se pali, gasi svetlo ovdje. Idemo dalje. Ovo je stvarno lepo urađeno, ova bolnica. Veoma lepo izgleda. Evo kako to izgleda iz nekih uglova. Ima helikopter na vrhu. Stoji prilike u svakoj bolnici. Ambulantska kola, evo su ovdje. Sad ćemo vidjeti kako one izgledaju. Dobro, ovdje su prosto, tu nema ništa. A ovdje kao neki krevet i stolica, dobro, to je sasvim ok. Imaju registraciju, naravno. Idemo dalje. Da ne bi ulazio unutra da vam pokažem sve to iznova, vidite sami kako to izgleda. Pa pokažut ću samo kako izgleda ovaj helikopter. Opa. Aha, evo. Nema ništa posebno. Bukvalno nema ništa iznutra. Lep je samo ovako vizualno iz daljine. Aha. Pa sam došao. Ima nešto što nisam pokazao iz grada. Ja bih rekao da nema. Sada pređemo na ove radne mašine. Ovamo koje stvarno iz daljine izgledaju perfektno. Kao neki kamioni, da ne bi ulazio iznutra, su svi potpuno isti. Nema nikakve razlike između njih iznutra. Različitih su dimenzija, različitih oblika, veličina. Ovo je kao neki šleper, verovatno. Sada pređemo na ove ovdje radne mašine. Ovo je kao neki, kao što vidite, neki kamion koji vuče ovu, to jest ovaj bager ili šta je već ovo, koji je stvarno super ispao. Vidite kako to izgleda. Ovaj bager je stvarno ekstra. Kako izgleda iznutra. Evo, nema ništa posebno. Ali jako lepo izgleda iz daljine. Šta je ovo? Aha. Da, ovo je, se pale se ovamo svijetlo pozadi. To je dobro osmislio. Idemo dalje. Ovo je kao neki buldožer, verovatno. Vidimo kako izgleda. Da, nema ništa posebno. Bukvalno nema ništa iznutra. Kako ljudi... Aha, evo ga stoji još ovaj helikopter ovamo. Nadamo se da je on malo različiti od onog helikoptera koji se nalazi na vrhu bolnice. Ja mislim da jeste, sad ćemo vidjeti. Da, jeste različito, ali po nekim stvarima. Šta bi ovo trebalo bude kao neke komande. Aha, ovdje se otvaraju vrata, to je dobro. Tako ljudi, ja mislim da sam uglavnom sve pokazao, sve ono što je bitno. Evo kako svijet izgleda iz visine. Ako vam se svidio Sikio svijet, vi lajkujte ovaj snimak. Mi se naravno vidimo u sljedećem tutorialu.